Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Tugeze kuri buri munsi wa murongo wacu kuri YouTube witwa buri munsi. Buri munsi twakira impuhwe z'Imana. Yezu arifuza guturengera no guturenganura. None kuwa gatandatu w'icyumweru cya 22 mu byumweru bisanzwe, tariki 4 Nzeri 2021. Isomo rya mbere ryo mu Europa Mutagatifu yandikiye Abanyakolosi, umutwe wa mbere, umurongo 21 kugeza ku 23. Bavandimwe, namwe ubwanyu kera mwari mwaraciye ukubiri n'Imana, mwari n'abanzi bayo kubera ibitekerezo n'ibikorwa byanyu bibi. None ubu ngubu yabahaye kwigororana nayo, mubikesha umwana wayo watanze umubiri we akabapfira, kugira ngo mube batagatifu, nta mwanda kandi nta makemwa imbere yayo. Cyakora mukomere mu kwemera, ntimugahungabane ngo muteshuke ku mizero mwasezeranijwe n'inkuru nziza mwumvise, ariyo yamamarijwe ikiremwa cyose kiri munsi y'ijuru, ari nayo ngewe Paulo ndahwema kuruhira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 54. Nyagasani niwe umbereye ikiramiro. Mana yanjye, gira izina ryawe maze untabare. Koresha ububasha bwawe maze undenganure. Rwose Mana yanjye, umva isengesho ryanjye, utega amatwi amagambo nkubwira. None Imana nintabaye, Nyagasani niwe wenyine umbereye ikiramiro. Nzagutura ibitambo mbikuye ku mutima. Uhoraho, nzasingiza izina ryawe kuko ryuje neza. Nyagasani niwe umbereye ikiramiro. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Luka, umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Muri icyo gihe, ku munsi umwe w'isabato, Yezu anyura mu mirima yeze. Abigishwa be bamamfuza amahundo y'ingano, bayavungura mu ntoki barazirya. Abafarisayo bamwe baravuga bati, niki gituma mukora ibijwe ku isabato? Yezu arabasubiza ati, timwasomye uko Dawudi yabigenjeje igihe ashonje we n'abo bari bari kumwe, uko yinjiye mu ngoro y'Imana, agafata imigati y'umumuriko akayiryaho, akayiha n'abo bari kumwe, kandi yarigenewe abahereza bitambo bonyine. Nuko yungamo ati, umwana w'umuntu niwe mugenga w'isabato. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Umwana w'umuntu niwe mugenga w'isabato. Bana b'Imana, Kristo naganzi wacu, tumubone tumwereke abandi buri munsi. Umuhanga filozofe Socrate yaravuze ati mu Kilatini, acipere quam facere praestat in iuriam, il vaut mieux subir l'injustice que la faire, que la commettre. Ngo kurenganya wakwemera ukarengana. Ibaze nawe. Socrate akongera ati, les hommes injustes comme des tyrans sont malheureux. Ye baba we, ngo kubura umuhemu, umunyagitugu, umugome, ibyo bihita bigukura ku rutonde rw'abahiriwe, rw'abafite amahirwe, kuko icyo gihe nyine uhora ubabaye, roho yawe nta gakiza nyine bifite. Nguko uko umuhanga Socrate yahoraga yibaza uburyo abategetsi, abanyagitugu bagowe pe, malheureux, cya gihe barenganya rubanda rugufi. Abarenganya bose batangira kubeshyera inzira karengane, ngo ari kurengana ngo nyine arahirwa cyane, ariko yabyakiriye. Nguko uko umunyamafuta ahunga igihano, agatangira akabeshyera inzira karengane, umunyamafuta agahunga, umwere agahanwa. Ese mu Kristo we ni kangahe wigeze uhanwa kandi urengana? Ese nawe wahitamo kurengana ukarengera abandi? Urugero ni Yezu tureberaho hangaha nyine ku musaraba, niwe warenganye, Jésus juste par excellence. Bakamuhana bakamwicurwa abagome, kandi ari intungane pe, ari umwere. Rero ntitukibeshye, ntago ari abantu tureberaho, ahubwo dukurikiye kandi dukurikiza Kristo, we ntangarugero nyine. Muri amasomo atagatifu turarangamira impuhwe za Yezu, la miséricorde de Jésus. Yezu ushaka guturenganura agaturengera, nk'umumenyerane nyine w'akarengane. Ubwo muri amasomo tuza kuzirikana ku magambo abiri, la tolérance, koroherana, et la justification, kurenganurwa nyine. Koroherana no kurenganurwa. Koroherana bikorwa n'uwafashe undi mu makosa, uwo bahemukiye, naho kurenganurwa bigakorwa n'umwere. Rero umwere tugira ni umwe, ni Yezu. Ni Yezu ashobora kuturenganura akanaturengera, aduha ubutungane, la justification. Tukababere kubera nde? Kubera Kristo. Dore umwitozo mubyeyi tugiye gukora. Hari umujura muri quartier w'igihene z'abaturage, none ahisemo kwiruka, abantu bahisemo nabo kumwirukaho, abo yahemukiye,
ngo niba mufata barahita bamwica. Ese uwo muntu w'umujura aramutse ahungiye iwawe kugira ngo ahihishe, wowe umubonye wamukingura akihisha cyangwa wamwerekana bakamwica? Bamwe bati icyo gisambo se nagikingurira nanjye kikanyiba cyangwa kikananyica, ikiruta si uguhita umuntu agitangiraho bakamufata nyine ko wumva atari byo uzaba umwishe. Barongera baramubaza bati none se mubyeyi, uwo muntu w'umujura bari kwirukankaho abaye ari umwana wawe nabwo wamutanga? Wa mubyeyi ati ema, nahita mukingura nihuse, nuko bari kumuhiga nkabarangira ko yarenze ageze kure, ubundi bakirukanka bagiye kumushaka, ubwo nkaba ndamurokoye umwana wanjye. Bakristo bavandimwe, nguko turenganya ngo kubera ko umujura atari uwawe, ngo wamusonga wundi ngo ntukubuza gusinzira, ngo bamwice nyamara yaba ari uwawe ngo ntibamwice. Ese mubyeyi, umujura bamufashe bakamwica, baba bamukosoye cyangwa baba bamuhanuye? Ninde utariba muri twe? Bene uyu mwitozo, uko niko dukora amakosa tukiruka, turi kwihisha bagenzi bacu bari kutwirukaho twahemukiye, tukirukira ku Mana. Ibaze nawe uhungiye ku mubyeyi akagutanga ngo bakwice, ibaze nawe uhungiye ku Mana ikagutanga ngo bakwice. Nguko uko Imana ijya ku ruhande rw'umujura, umunyabyaha ruharwa, atari uko yibagiye ko ari umugome umunyabyaha, ahubwo za mpuhwe zayo aje agwa mu mpuhwe z'Imana igira ngo imurembuze akire, akosorwe, imurengere. Ni nabyo twumvise mu isomo rya mbere ry'uyu munsi, uburyo Pawulo yibutsa abanyakorosi impuhwe Imana yabagiriye yiyunga n'abanyabyaha. La réconciliation. Kurura nawe iyo foto y'intungane iri kwiyunga n'umunyabyaha. Pawulo yagize ati namwe ubwanyu kera mwari mwaraciye ukubiri n'Imana, mwari n'abanzi bayo kubera ibitekerezo n'ibikorwa byanyu bibi, none ubu ngubu yabahaye kwigorora nayo, mubikesha umwana wayo watanze umubiri we akabapfira kugira ngo mube batagatifu, nta mwanda kandi nta makemwa imbere yayo. Amen. C'est ça la justification. Imana ikajya ku ruhande rw'umunyabyaha kubera impuhwe zayo ngo imukize, imutunganye. Umuririmbyi wa Zaburi uyu munsi we ati Nyagasani ni umbereye ikiramiro. Amen. Yezu akambera ikiramiro. Ni koko bavandimwe, Yezu araturamira. Kuramira umuntu ni ukumwitangira nyine, ukamurengera, ukamurenganura, ukamuhisha, ukamurwanaho. Ibi nibyo Yezu akoreye intumwa ze muri Ivanjiri ya none, ubwo bari bashonje inzara yenda kubica, none agiye kubarengera abarenganure. Abafarisayo n'abigisha amategeko muri Ivanjiri bibasiye Yezu nyuma y'uko abigishwa be bamamfuje ingano ku munsi w'isabato. Icyo kibi ikirego gikomeye cy'uko Yezu yica isabato. Mu maso y'abafarisayi, Yezu n'abigishwa be bakoze nabi, ariko mu maso ya Yezu nta cyaha bakoze. Gusa n'undi wabyumva iri kosa bakoze, ntawe uyobewe ko kwangiza ari icyaha. Kwiba ni bibi, ntuzibe, ntuzangize iby'abandi, ibyo biri mu mategeko y'Imana. Reka rero tugende ku mpamvu ebyiri z'ingenzi Yezu ashingiyeho arenganura abigishwa be. Impamvu ya mbere nk'uko twagiye tubizirikana mu bihe bishize, kumamfuza byari byemewe mu mategeko y'Abayahudi. Yezu rero nawe yarazi neza amategeko ari mu muco w'Abayahudi. Ngo mu Isiraheli we kumamfuza tubisanga mu gitabo kivugura amategeko, umutwe wa 23 murongo 25 kugeza ku 26. Haragira hati nujya mu mirima y'imizabibu w'umuturanyi wawe, wemere kurya imbuto z'imizabibu uko ushaka ugashira ipfa, ariko uramenye ntuzasorome ibyo utwara. Nujya mu murima weze w'umuturanyi wawe, ushobora gucamo amahundo n'intoki, ariko ntuzageze aho gufata umuhoro ngo ukarare imyaka y'umuturanyi wawe. Amen. Iri somo rigatwibutsa kwa gusigira abashonji, abababaye, nk'uko umubyeyi nyine wiyubashye atamara ibiryo byose mu isafuriya kugira ngo umwana nabyuka nko mu gitondo aze kubona uburyo akomba yasafuriya. Tugomba rero kwemenyereza buri gihe gusiga byibuze agaseke k'abakene mu rugo rwacu. Iwanjye hakaba ari agaseke k'abakene, tukabikira abasigaye inyuma. Impamvu ya kabiri ni urugero rufatika Yezu atanga rugaragaza ukuntu amategeko abereyeho gukiza umuntu no kurengera ubuzima bw'abantu, aho kwica, aho kumupyinagaza cyangwa kugira nabi ikiremwa muntu. Yezu atanze urugero rwa Dawudi wariye imigati y'umumuriko yari igenewe abahereza bitambo, akayihaho n'abo baba bari kumwe. Yezu rero ntabwo yaje gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyanonosora no kuyaha igisobanuro gishya, nouvelle interprétation de la loi. Ni Yezu uha igisobanuro itegeko mu isezerano rishya. Yezu rero niyo mugenga w'isabato. Yezu niyo mugenga wacu, mugenga wa byose. Yezu muri Ivanjiri icyo ashyize hejuru
ntabwo ari ibintu, ahubwo ni ukurengera abantu, ni ukurengera ubuzima bw'ikiremwa muntu. Rero itegeko mbere na mbere ribereho kurengera umuntu, gukiza umuntu aho kumwica. Umufaransa ati toute la vérité n'est pas bonne à dire. Nuko rero muvandimwe, na wa mujura waje ahungira iwawe, nubwo ari ruharwa bwose, umunyamafuti, kabone nubwo yewe nta sano mwamufitanye, imbere y'abamwica wemerewe gukora ibishoboka byose ukamurengera kandi ukamurenganura, utitaye ku n'amafuti ye, utitaye kuri ubwo bujura bwe. Kuko nyine imbere y'ubuzima bw'umuntu ibintu biburizwamo, amategeko aburizwamo imbere y'impuhwe, imbere y'umuntu, ibintu biburizwamo imbere y'umuntu. Uko niko impuhwe zisesa urubanza, aho washoboraga kwicwa kubera ingingo z'urubanza zagufashe icyaha cyaguhamye, ariko kubera ko uri umuntu utari ikintu bakaguhana baguhanura, aho kuguhana bihanukiriye. Iyi vanjiri twigisha la tolerance, koroherana, bityo tukarekera Yezu umwanya w'ubucamanza wenyine. Dore ko iyo wibeshye ukisobanura ushobora gusobanya no gusopanya, ariko iyo uretse Yezu akagusobanura akanagusobanurira yewe urasobanuka, ukaba usobanutse nyine, être justifié par Jésus. Yezu rero akaba ari kugira umwere, nibwo umwere nyabyo. Ese ngewe ni kangahe nahemukiwe ngashaka kwihanira, kwihorera? Nakira nte abanyamafuti, abanyamakosa, abahemu mbacira rubanza ki? Reka dusoreze ku mwitozo w'imbabazi n'ihurizo. Yohani yari umukozi wa Paulo. Yohani hejuru y'igihembo yahabwaga agahindukirira akiba ibintu bya Paulo akamusahura. Dore ko Paulo yari umukire, umuherwe ukomeye cyane. Paulo ibyo akabimenya, ubundi akagira gutya kihanangiriza Yohani ngo ntazongere kumwiba, ngo ko nasubira azahita amwirukana ku kazi. Nuko Yohani aribwira ati, aho kugira ngo Paulo ahora anyibasira mu munsi ko njya mwiba, ngiye kugenda mwibera rimwe rizima, mutero ikintu gifite agaciro gakomeye, ubundi sinzongere kumwiba bibaho. Nuko Yohani aragenda, ubwo hari nijoro, ajya mu kiraro cya Paulo, yibamwo inka nziza cyane. Iyo nka yari ifite agaciro nka ka miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Yohani amaze kuyizitura arayirukankana, uko iyo nka iri kugenda yabira inzira yose ayirukankana, Paulo nawe hise abyuka agenda yikurikirana aho nyuze hose, bityo ngo yafatisha icyo gisambo. Uko Yohani yagendaga yihutana iyo nka ari nijoro, Yohani aza kugira gutya agwa mu cyobo kinini. Paulo amugeraho hejuru ari gutaka ngo bamutabare. Ukurikirana noneho ikibazo, nuko mwarimu abaza abanyeshuri ati, ubuse Yohani yazize iki? Baramusubiza bati, ubusambo, ni umugome. Mwarimu arongera ati, none se uri nka Paulo wakora iki Yohani muri aka kanya? Abanyeshuri bati, Paulo aratomboye pe, iyo ngegera nayigirire nabi. Aho Yohani yahereye amwiba, kugira ngo rero Paulo ntazongere guhora ku nkeke ngo bagiye kumwiba, yahita arenzaho itaka kuri uwo mwobo, ubundi bigahwaniramo agahana umujura. Dore ko n'ubundi ari Yohani wamushotoye. Abandi bati ashobora no kumwihorera akamurekera muri uwo mwobo, ubundi akagumamo agumya ataka. Ubundi Paulo agatabara inka ye akayisubiza mu rugo. Ubundi bya Yohani bikirangiza, Paulo ataniriwe yiteranye n'ubutabera, mbese akamwihorera. Dore ko icyo yashakaga inka ye yayibonye, none nayisubize mu rugo. Naho ubundi Yohani we akwiye guhanwa akumvishwa, kuko nawe atigeze ababarira Paulo, yamuhozaga ku nkeke amwiba. Ubwo mwarimu atangiye gukosora nyine impapuro. Nuko Paulo muri iryo joro amanuka no muri cya cyobo yarajya gutsindamo Yohani se? Oya, nuko aramuzamura, asanga Yohani yavunitse bikomeye, ahita amujyana kwa muganga kumuvuza. Babyeyi, nguko gusigasira izina Yohani na Paulo. Paulo ababarira Yohani bakiyunga, izina rikaba rimwe, Yohani Paulo, Jean Paul. Kuba umugome yiyunga n'umwere, uko niko umwana wonesha imyaka y'abandi ari umubyeyi uriha, n'umubyeyi uhangayika. Uko niko uwahemukiwe ari nawe uburyo utera intambwe ya mbere mu bwiyunge n'ubumwe n'uwo bashyamiranye. Ariko urugero ni kuri Kristo. Uko niko Yezu yunga natwe abantu, twebwe abagome, abajura, abanyamafuti, abagambanyi, abanyangeso mbi, nkatwe twese. Atitaye ko n'ubundi yabitubujije nk'uko Paulo yari yabujije Yohani kumwiba, n'ubundi tukongera tugasubira. N'ubundi Yezu nyirimpuhwe akarenzaho agatubabarira. Kubera iki? Impuhwe ze. Uko niko wababarira utarebeye ku bantu, ahubwo kuri Yezu. Igipimo ni Yezu. Twebwe abantu b'abagome, uko niko dutanga abagenzi bacu ngo babice, ngo uyu mwitozo abanyeshuri bamaze gukora, ngo nibaruharwa, ngo nibabice bihwaniremo. Uko niko tugambana nk'abafarizayi, tukaregana nk'abana barega abagenzi babo ngo bakoze mu nkono,
uko niko tumera nk'abafarizayi. Umunyabyaha nawe umunyabyago yahungira iwacu mu nzu yacu, mu mutima wanjye, tukamutanga ngo bamwice, ngo ni umugome, ngo ni umujura. Uko niko uruhinja mbebe ahungira mu nzu yawe, mu muryango wanyu, mu nda yawe mama, mukobwa, mwangavu, mugore, ukamutanga ngo bamwice, yanda bakayikuramo, ukamuha uburozi. Ubu se w'umubyeyi, Imana iramutse ihishuye ibyo byose bisharira twahaye abandi ngo banywe, ubwo burozi twahaye bagenzi bacu, nuko Imana ikabihishura, twahungira he koko? Nyagasani, uramutse witaye ku byaha byacu, ninde warokoka? Ariko Yezu mwiza, usanga w'impuhwe, ngiki cyiza cyawe, akaba ari nayo mahirwe yacu twebwe abanyabyaha. Yezu mwana w'Imana, nanjye uyu munsi ume gukunda abantu kurusha ibintu, ume kugukunda kurusha byose. Yezu mwiza, Yezu nyirimpuhwe, ndakwizera, undinde undengere. Amen. Nimugire amahoro mwese, Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Shimirwa mwami